Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum shibenta ban kan mau buram yaus em gahimanong klau upa em tirot sings emli usamla job lang karnayor Assistant General Secretary ke HYC ula ong ba upa em tirot sing ude uwei ubala penyateli ya ka jaj benreu khasi shushu ula ong ru bagi batho ya ka history jong ka jaj benreu khasi bat kunju ya ka history jong em tirot sing kiba bon ki dei bet ki nong wei ki nong ar kiba job thma ya ka jaj benreu bat bon sin kiba kum kita ki history bat ki jing tho bon bakim pat biang kajaj benreu jongi ka don ru ya ka jing tharai sniu ba ki sipai utirot sing ki dei ki nong khar pisa kumbala kenno da ki nong tho kot kiba tho ya ka history jong utirot sing nrei ukhasi hakitu ki por umpat itu ya ka pisa ya kitei ki kintien utei unong yalam ka HYC ulakren hakajing yalang penskem ya ki nongget kam ka Rambrai Circle ka balalong hapo ka Dorbar Hall jonggasnong Maupans Air West Khasi Hills District aje kin mau tempang ke jongi bala ka puar sa puar ya kum kini gilu kraw ngi pertubut ya kerti ya ki jongu kali kamram ke jongi kum kaseng ban ya thu shakmat ko perthai lani ban ya thu hak barpus barakha ke jongi mau paim terus di wei na gula penyatli ya ki jadi musi jongi kajablu musi jongi nimla kalong maka jabru sing jungi kamde ki jabru bakram ya tuli Henry ladau bedakran kunta ngathrai bi bom pertubut ya kunti ke bom terus lalam ti dan petak jungi ulalum lalang ya para sim hasi ban kun persya dan surga saya kini dibikin mau ban buat ya perkat terus sing nanti nak petak jungi kumnu pan sanjur ya kerja melindungi situli hak juk ke jaka pani pun yo mengwe nonga bawan ban tumbur ini ban nangka susu haba ngapule ya ki god khasi lani ko tho akin pharai ngajula kam ju long kam mingalap ya ta jing tho haba ki tho bet yo terus sai bun sen hak jing tho ya kerja guru jongi leng ya terus sai nilap bet bagi ban tho kita ko dei jok sama dei menjok ketma na kata tahu haba ki jok ka ketma bunsin di bersutu ba bunsin di bersutu ba kene ki batho de ki nungwi nung ar bon jok ma yuni bunsin history kan nung de ko bia bakal nung de ko pai na kata tahu la jubong bahadu ki sini pemerintah ngikum kejak nriu kalau don tak si price niu kumba ketemu thokot ki keno ya sipai tu terus bagi di ginong khar bisa ginong tam bisa ngidi bersutu biang-biang kapisa hak ari si joki dan hari dia joki ya kisana dan sedang kan lu ngetrai buruk tik haus nam khak thandai spa sanpo dan sai kisana bawa kasi joki hak por umpat itu kisah habang ia ti kadon tak ji kuliah bakwa mesti kuliah ng pula pan kunta ter tak de imu kasi di boto itu te kumu ki mundur ba kasi jungi kita ni toko har ni simta keno pa kada jabru kasi jungi kada bab bisa sisin matong para kasi jungi udon na ni ka jungi ukiyo kayo ko ukiyo ka jungi no gelam bunsir tasha keno ko bau di bab bisa kani kalau iki price tu lahir lagi hak jadi tu ya kum kini zakalian tu HYC nadu minta lani haba nadu balasan ya cuti kam ju hikai kini kita makani kita price tu bunsin kau warak yang tak jumpa